Karibhoy District Sports Association lingba ke football committee jangka kalapan benar bakan pelong ya ke football league ke bansa long not shen. Uba bi ling dot secretary football committee habaya crench kilap pathai kubor ulong bay kani ke lempung insya ban shimenta tang iki club ki bala penyeso affiliated club bat Karibhoy District Sports Association. Badha ke juk kapor ulong ru bala dadon ki club ki bakwa ban shimenta ha ke ke lempung Henry ki klempat penyeso kila ban penyeso Shwa bat Karibhoy District Sports Association. Kumta nakaliang Karibhoy District Sports Association kakot kawer ya barok ki club ki bedon ha kathem Karibhoy bakin wan banishimenta ha kate kelempung bat iki form bat kiwe ki jingdon kambaro ki la ban yo nak office jong Karibhoy District Sports Association. Dan hangne nakaliang Karibhoy District Sports Association lembaga football committee ban pensyai seborok ki affiliated club ki bela affiliate syaka RBDSA nak banta kajing pelong jungi ya ka football league jong Neusnem Arhajar Arpuar dan nak banta kane ke banta ngidon ketok ne teliki poin ki bangi kwa ban pentip sepi ki club ki bakwa ban isim banta ha kane ke league jungi nam Neusnem Arhajar Arpuar kaba nakong nakini poin ki bangi kwa pentip sepi ki long ba ya kane ke league ngin pelong bet tang hakawai ka jaka kumut tang kawai ke league syu ki Jun kebangi Julia naduk kipur ke beladap ya mentah ngin penlong baik tang kawai ke league bat haki light league jaka kebangin sa biar keteng mentah ya jaka kebangin sa penlong ngilabu penlong kawai ha berembang kawai ha sning bat kawai ha kitain nong po bat ya kimadan ya lek kai ngin sa pentip bat de kamadin tenap tangan ngi khot ipi baro ki affiliated club ki belawan bat peniso syaka RDSA pin Singapura bani shimenta ha kaneka ball tournament khnang ba football kaneka them riboy bi jungi kanang kiu nawi snam chuwe patu snam ban ngidon ru kajing perkhat na kapta gitu ki bompat affiliate syaka RDSA lada kidon jing tumu dan jikwa ban shimenta kila ban pendap shwa ya ka affiliation shwa begin sedang ya kaneka league khnang makin yo ban shimenta ha kaneka football league jungi nam tahun snam Arjar Puar dekatarik begin penkut ia ki form ki bangin sapa sepi kan long khandai tarik Julai Arhajar Arpuar bat ngilabu ri tarik bapin sengba ban penpoi ki form bat ki wi pat ki jingdon kam kata kalong hakalai pho tarik Jun hakar tarik Julai hakra tarik bat ke khandai tarik Julai ha office jong RDSA ya ki jingdon kam baro phila ban ya kendu ai kini kisingi ya kinong kit kam jongka Karibhoy District Sport Association ki jongi tenolor kani ka General League kebangi Jipunlong ngi don rusak ka we ka league kebangi khot ka Super League hak bahakane kin yesim bertatang gitu ki pratlik club ki bla dep benrung se final round jong ka league bla dep kata kalong haus nam Arhajar khat khandai ya kene ka Super League ngin sedang no shen hi marsen sedang kene ka General League kebangi penlong mentah kala du jong kene ka Super League hak ban yesim tarik pratlik tim kin sayo ban league simenta ya syaka Meghalaya State League keba ladaka Meghalaya Football Association kan penlong deka champion nang ne kaladu nang ne kan yo ban league simenta hakri Meghalaya State League dia ki jing tip keba khamnia pinyo phila ban yo lengba ki jing pentip ke bangin sapha AP haki WhatsApp group ke bangila bu bat kumju ru ngin sapha daki copy saman laki club kibalawan ban affiliate syaka RDSA bat ladon kono syuk ke bapidang kwa syuk jing syai kila don ki nomor phone tu ki bangi ai ti phila ban phone hai ki tu ki nomor kenang ma pinyo ya ki jing tip ki bapaka te khadu kuntang yawai nakaliang ka football committee bat ka RDSA hi bar khoi ngi ai ki jing kit bak riang ngi pi barak ki sports club ki badon po Karibhoy bi ki jongi bapin semua baniwan ban simenta bat ngi ai du ka jing kit bak riang pi bapila ban khre ba bat phila ban hilek kai ba ha kani ka football league jungi nam tahun snam kenang ba Karibhoy jungi kan kiu hakaliang ka football hakisnam ki banangwan te tang de kini ki jing pentip nakaliang ka football committee iki wi pat ngin senang pentip ngin senang pha lengba ki city bat ki jing tip lengba ki WhatsApp group ki jungi khulish bun